chung and chung television zone ba me goi the thori way asai puk phabu jeng kan nai ka chak nai ti mi tong local daily newspaper the Tamenglong Times the GANPHIU Mail the cham khat ni Imphal Valley based tong paper the People's Chronicle tong ka bisu me cham me goi na khang pa in daw lo ni cham tam pat na ba mai gai khang tholiu phau mai Arai biko ziribam ko kuki le mai tailat gai na ba mai lung ko Assam police rina mar me gan thum da kap loi lo kan mai luan ko da la nang hai mai tai le mar jati ka nai le Security Forces nun le kasar Assam ko meeting lana lading asak la kan the Tamenglong College khang classroom mak ti bai zang rating bang bang ko class labam tina rong mai naga council Manipur rong mai naga students organization Manipur rong mai naga youth organization Manipur rina classroom talo na tingsan nai Wednesday nung tai kai than ku kan the Opposition dong Congress MLA Okram Surya Kumar na dolanai hai assembly ko dim thalong ko mulai zai na kai khun akhat tati ko biu ka mai khang tai compensation tilawo tina sakan the Naga goirina ting sang zang na kumlo nu mai ga gan ting sang na gai na bam ni mai permanent solution tilo tho tina Naga ho ho rina Government of India ko kaloi na Naga ho ho Federal Assembly Dimapur ko tat kai kan mai ko sakan the Dolanai hai Manipur ko IDPS nun lat gai pat ba mai khat ni economy ka biu ba melam goi hai karyang nai thai Manipur tong MLA nun re assembly ko IDPS nun kan yu kai 100 kan di tho tuna lat ding la lo mai rina biu mak e tuna Chief Minister and Biren Singh rina sakan the Kuki le mai thai ri pat ba mai rina mai thai nun kai galo du na pak tai ba mai nun rina kan yu kai 100 nu ka government rina action la lo mak mai ta pian mak mai in daw na internally displaced person IDPS Nunre na dolanai hai Imphal ko rally tat kan the Phuam kanai ka kho nu na mak mai pat na NNCN GP RN ta machong dat lakhe tuna pong mai naga union tong 3rd General Assembly rina dinglaw kan the Chief Minister and Biren Singh rina dolanai assembly ko sakan mai Q2 ataw hai state ko kato na pat ba mai hai peace talk suna bamte kuma mi tong luan ko silchar kai dai ko meeting azu tat kai lo kan the tuna sa indaw kan the Hamas political chief Ismail Haniya the smart guided projectile with dolanai Tehran kaidai ko suloikan maitang Iran supreme leader Ayatollah Ali Khamenei rina ladan tikan mai Q2 Iran re Israel the direct suna military strike suto to maite Dolanai hai Imphal East district ko nai mai akampa relief camp ko ba mai internally displaced person IDPS nun le security forces ka ko katok mai pat na security force rina tear gas azu kapgut kan the India thong Parliament building ka than sian crore kai naga siam lokan mai tai dolanai ting riu karoina dui zau kan ne kumtina opposition party nunre BJP government da siniu kan the kalung khau dui zau ka peng khau paper leak su asai lon need paper leak su kan mai ta tuna sinui kan ne Internally displaced person IDPS nunre na kanyu kai handan ite tuna protest rally tat ba mai khau tai cover su khang tat ba mai impact TV tuang cham la mai ta Singjamai akampal ko Manipur police official riban kay lokan maita all Manipur working journalists union kani editors guide Manipur rina tan na ni mongmai indaw kan the Manipur government re National Food Security Act napsam 4386 metric tons zon hokan mai consumer food and public distribution official kanai ta aside suspend sukante Manipur tong Chief Minister and Biren Singh rina social media ko rina thangmeban AC tong MLA Khumukcham Joy Kishan ta Manipur government tong spokesperson kang gadalo dat kan the tuna tithai kan the Joy Kishan ta government spokesperson kang gadalo dat mai rina kalai me azu phungwang puni tuna sakane Manipur Human Rights Commission Chairperson Retired Justice Upalendu Bikas Sahar rina society ko high corruption kang kabam mage tuna DC Conference Hall Senapati ko dungkariu megan ko tanna sakan the India le Vietnam kadai ka ko partnership tong riang hai tan na bom khang Prime Minister Narendra Modi rina new plan of action la thau khang tuna sa indaw kan the Imphal West tong cybercrime police rina hai rock municipal tong former vice chairperson ta dolanai nim kan the nim kan mai hai Facebook tong post akhat ko CM ta sagasi me jeng rekhwane tuna sakane Swapnil Kusal rina Olympic ko men's 50-meter rifle 3 position tong akhiamiko dolanung tai bronze medal la kan the Swapnil hai Indian shooter tong medal la rai liang mai pu the tuna jamroi ti thai Manipur in a Youth National Wushu Championship 2024 Coimbatore Tamil Nadu ko ta kai kan mai kho medals tamru na ta chat la na overall team champion la kan the khap mai kho ting nai tong lam ni mai goi na khang pa in daw lo ni asai pukpa bu jeng kan nai
กระจากในที่มีตรงจางไม่ตรงแจ้งให้26 degrees Celsius to 21 degrees Celsius ในนับเมในมิดเวลา4:45 a.m. to 6:1 p.m. ในนับเมอัทวนปุกพาบูเจงกระถุมตรงแจ้งไม่ตรงแจ้งให้27 degrees Celsius to 21 degrees Celsius ในนับเมอาศัยตรงกับบิสุไม่จำทูหกเรื่องงานเราเทจานับไม่กวยตะทวนคุเท